Ovo je moj gost, Siniša Bebić, znači roditelj sa Brankom. Ja kada dođem u Sarajevo i kod moje Branke, dakle, obavezno svratim na moju bosansku kuću. Ovo je teleći biftek, najmekši dio telečeg mesa. Prvo se očisti od žilica i potpuno čist i spreman. Evo vidite sad kako izgleda. Režemo ga na dijelove i centralni dio se stavlja na roštilj, a onda vidite kako to izgleda. Zove se tagliata, talijanski naziv, znači rezano, krupna morska sol za specijalan ukus i tava koja je užarena, a na nju se stavlja rezani biftek. Preliva se sa puterom i začinima, topljeni puter i začini. Možemo da nazdravimo? Ovo je tagliata. Pogledajte ovo meso, pogledajte ovaj krompir, pogledajte ovaj ambijent. Kada dolazite u Sarajevo, obavezno posjetite, kao što sam vam rekao, bosansku kuću. Branka, živeli! Čuvena i najbolja tagliata Sarajevo. Branka, ovo se topi u ustima i moram da vam kažem, ovdje mesta nikada nema. Toliko su dobri. Svaka čast. To je ta bosanska kuća, Steakhouse, kod Branke Sovrlić, tradicija duga 30 godina. Baš čaršija Sarajevo. Dobro nam došli!